yuko wazarendo pe nta bwenge bakoresha nkwibutse ko territoire twabonye ko ifise environ 26000 km kare yose ntiraja mu minwa ariko bihutiye novuga ngo capitale ya territoire ya Shabunda byo nta bishasha birimo ni kuvejo yego bikaba none bivuga yuko uyu mujyi ushobora kuba uri mu maboko ya yizi ntari za Sarambwe yego cyane hanyuma se nkibaza kugeza kuri iyi saha makuru urumva yuko les combats se sont intensifiés naya handi yari isanzwe ihari mugabo ubu umurindi bigiye gufata kuva aho vyadoha bibereye furu birarengeje yego ubu bafashe ubundi murego munini n'umurindi ukomeye wo kugenda dans diverses directions baja gufata uduce rero vyumvikana yuko babona yuko ibiganiro nta muti wibuke ko nigeze kukubwira ngo iyi mu gihe ibiganiro ata muti intambara niyo igomba kuba umuti sinzi ko wari ubizi wari territoire ya Warikare ni ifatanya na Kisangani umuji kandi ntushobora kureka umuji wa Kisangani urimo na aeroport nini ngugume widegembya wewe uje hajya mu mashamba ya Warikare ngo narafashe ngo runoro Kivu wicare ubwirizwa kuja kwereka abanya Kisangani ko naje kuribera Katanga yiwabo M23 ikora imutiza umurindi kamutiza teri kamutiza vyose ko basangiye cette fois-ci politique du fédéralisme nta gitangaza kirimo oya ibyo nuko kuri guhari ariko ntibishoboka yuko bishobora kuzajya ku mutwe uti uyu mutwe niba araremwe na Joseph Kabila birashoboka yuko abangaba bashyigikira uruhande uko ubyumva musese bizohanwa izi modoka zuzuye imihanda haba miyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubo hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars. Buy and ship your dream cars. Bacu turabasuje amurere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro byacu umunsi ku wundi turabashimiye cyane ndetse mukomeze mukore subscribe kuri Gasaro News. Twena Rabini ni umuntu wacu n'umusangwa muramumenyereye umeze neza ndashimira Imana urabona ko nakavura kaguye nta nkungu gihari shaka bisa umva hari ikirere cyiza rwose kitari ikizuba kitari ikimbura urabona ko mbese klima imeze neza sibyo Rabi yego cyane imeze neza kuba sirito kuba tagwaye sinezite mugabo kuba gwaye sinezite akica kibabera ikibazo icyo kintu nicyo nanjye kuvuga ntiretse ko hari nabo ino klima igiraho ingaruka bien sûr irabagiraho ingaruka abantu turetse no kugwara sinezite hari n'abantu baba bafise umubiri utihanganira changement brutal changement climatique d'une manière subite basangira gwayo iyo kenshi klima hindutse nayo ndwara inkorora iyo hahindutse hashuha niho ngira ibibazo mugahindutse hakonje aco bintwaye cyane by'Imana gusa ikora wari umeze neza ariko mu buzima busanzwe nta kibazo ndashimira rugira byose yego hanyuma reka duhere Bukavu nabonye rero abantu bakomeje kubica inkeri cyangwa se ati ese niba kugeza kuri uyu munsi Bukavu za Panzi Bazarendo yongeye kwagera iri gutera ubwo ni 23 ati nubwo tuduce M23 idufite atariko iracyari
nabonye benshi bakoresha imvugo ngo mu manegeka cyane mu manegeka ati kuko umunsi ku wundi igagaho ibitero none nkibaza ibyo byaba ikibazo ku buryo bakumva ko M23 ishobora kwambara utu duce kuko isaha n'isaha tuzi ko iyo wafashe agace sabotage itabura rega icyo bakwiye kumenya yuko ubwo buce bwafashwe burimwo wazalendo kandi wazalendo n'abavuke bahajya n'abasivili yego vuze ngo n'abasivile bafise inkoho yego rero kwinyegeza mu nzu akareka M23 ikarengana AFC M23 twigwanaho bakarengana hanyuma mu nyuma barenganya bagatora inkoho bakifotoza bati turisubije hanaka nta gitangaza kirimo ivyo ico bikenewe ni za cleaning nka zimwe tugize imisi tubona muri Masisi zahereye za Kibumba na za Nyiragongo bageze muri Masisi n'abandi nuko bigiye kugenda narijya Bukavu kuntu bizi igisagara cya Bukavu cya Bukavu na ambiro za Bukavu yego n'abantu batiyumvisemwe M23 mu mwanya wa mbere sinzi ko wabibonye bagiye bashaka kwerekana gross state rero nta gitangaza yuko boshobora kuvyuka bakavuga bati M23 no ni twahisubije ariko no kuraba nimba bo wawisubije nkaha mu rugo iwawe aba bagukikije bose ari M23 icyo gihe ari M23 ubu ugomba kubushoye inshato mu ijambo rimwe yego rero ni naco mpera ko mbona yuko wazalendo burya bafise ubwenge buke bambabarire ushobora kwiyadukiza hagati omiriye y'ibirindiro vya AFC M23 nguradutse ngo turahisubije nta ravitaye mufise nta bazoguha amasasa heze ufise nta barabara rigenda riguhuza n'abagenzi bawe ba FRDC na wazalendo n'abarundi yo bari aho bufise iki kweri ni nk'uwo hagarara jewe ndabigereranya nko guhagarara ahantu wambaye teni z'igisirikare ufise n'imbunda ukifotoza byonyene nta bindi bisigaye nta kintu domuvuke ariko ndakubwira rero ngo kwiruka kwambara nka teni ukaja ngaho mwibarabara ngo rega ngo umusirikare ngo mpagaze nahafashe utagira uguha komande mutagira iyo bija niyo biva buri niho mpera mvuga yuko wazalendo pe nta bwenge bakoresha kandi sibo nabo nyene nta gisoda bize yego nta gisirikare bize n'abasivile nibagumye nabijya birabakwiye none se Rabi nibyo twavugaga ku munsi ndumva ari uwejo nimba ntibeshye aho umujyi wa Shabunda uri mu kaga gakomeye cyane bamwe aho nagiye nanabona hari abavuga ko ngo ushobora kuba wafashwe byo nta makuru mbifitiye kugeza kuri uyu munsi bihagaze bite ariko 80% ushobora kuvyemeza ko bavuga ko Shabunda yamaze kuja mu minwe ya AFC M23 twigwaneho ariko n'umuji si territoire yose nkwibutse ko territoire twabonye ko ifise environ 26000 km kare yose ntiraja mu minwe ariko bihutiye novuga ngo capitale ya territoire ya Shabunda byo nta bishasha birimo ni kuvejo yego bikaba none bivuga yuko uyu mujyi ushobora kuba uri mu maboko ya yizi ntari za Sarambwe yego cyane hanyuma se nkibaza kugeza kuri iyi saha makuru urumva yuko abandi aho bivugwa ko imirwano ikomeye ikomeje kugenda yerekeza mu duce dutandukanye ari byo nagiye mbona uduce twinshi tugiye dutandukanye imirwano ikwerekeza barimo na za Warikare aho bari kuvuga ko n'imirwano ishobora kwerekeza muri Maniema yego muri Maniema nkibaza kugeza kuri iyi saha turaza no kubigeraho kwitangaza M23 waribonye yego yasohoye none nkibaza ibi ngibi byo noneho si nkaho ari imirwano yubuye bundi bushyashya noneho kasi nkaho ari imigano yubuye bushasha ko ntiyigeze ihagarara ahubwo yongeye ko n'iryara higeze haba sesero ariko nanone ka nkubwire Rabi niba ubyibuka ntago uko byari bimeze muri iyi minsi ngo bari kwerekeza ntago ariko minsi yashize byari bimeze nibyo nanye nkubwiye ngo imigwano ntiyigeze ihagarara mugabo yongeye ko mu gifaransa bakoresha le verbe intensifier les combats se sont intensifiés naye handi yari isanzwe ihari mugabo ubu umurindi bigiye gufata kuva aho vyadoha bibereye furu
birarengeje yego ubu bafashe ubundi murego munini n'umurindi ukomeye wo kugenda dans diverses directions baja gufata uduce rero vyumvikana yuko babona yuko ibiganiro nta muti wibuke ko nigeze kukubwira ngo iyi mu gihe ibiganiro ata muti intambara niyo igomba kuba umuti wibuke ko nigeze kukubwira nti jewe ko bwanje bari bakwiye kubareka bakabanza bagatwikirana bien hanyuma wumvise ingumi mufashe neza mu mburugutwi agasaba horeme ubu rero mbona ari byo bakoze abantuze abahuza mbona ari byo bakoze naco gituma rero intambara ishushe haba kuri axe ya Walikale haba hejuru utera ugenda muri Beni haba ino hasi muri Sud Kivu vere Shabunda vere Uvira nukuvuga Sud Kivu imaze gufatwa na Nord Kivu zigafatwa intuzeye yindi province izobigowe sinovuga ngo izobigowe izobiri kwirapigwa ko hodi ni province ya Tanganyika yo muri musi ya Sud Kivu ni province ya Manyema arizo ziriya za Kindu na za Ntuze na za Kisangani niho hazoba hagezweho yego ni naco gitumubona donc conquête iriko yirukija muri ivyo bice nkubwiye Tanganyika Manyema Kisangani donc ukabona ko bishoboka yuko bashobora kwerekeza muri utu duce mu mizo iri imbere cyangwa se mu minsi iri imbere ubundi Uvira ivuyemwo nta yindi direction izobisigaye ni direction Tanganyika ni direction Manyema donc Kisangani ni zo direction zizoba zigezweho zikwirikirwa kuko nk'inyuma ya Walikale havuye Walikale directement uca winjira muri ntuze muri Kisangani sinzi ko warubizi territoire ya Walikale ni ifatanya na Kisangani umuji kandi ntushobora kureka umuji wa Kisangani urimo na aeroport nini ngugume widegembya wewe uje hajya mu mashamba ya Walikale ngo narafashe ngo Nord Kivu wicare ubwirizwa kuja kwereka abanya Kisangani ko Kisangani yafashwe imaze gufatwa nukuvuga Kinshasa izosigara ihindagashitsi yuko abagwanyi ba AFC M23 bashobora gufata ubwato bakajana Fleuve Congo bakisanga Kinshasa muri capitale nibwo bwo bazoba bafise nukuvuga ukuyemwo Walikale utegerezwa gukuramwo n'igisagara ca Kisangani kugira ngo ube secure donc aeroport ntibayikoreshe baza kukubombana ukabona biri mu bituma abacancuro benshi bari muri aka gace ka Walikale hariya bari kwiba kuko niho harunze ubutunzi kandi no kubarungika hariya nivyo guproteja Walikale no guproteja Kisangani gudafatwa urazi ko byabaye n'umugani ngo karabaye Kisangani rafashwe sinzi ko ivyo bari bwavyumbe kahindutse umugani yego nibaza ko ari wavuye kuri mu butu bamubwiye bati Kisangani yafashwe aravuga ati Kinshasa rero yashikiwe aho karabaye yego igituma ndakubwira ngo Kisangani ifashwe Kinshasa ibisa n'ifise ibibazo nuko rujya Fleuve Congo wumva yego rucamwo ruva muri Kisangani rukarangurura muri Kinshasa capitale nukuvuga wuriye ubwato ukabwurira muri Kisangani Kinshasa ushobora kurarayo urazi ko mu mazi usanga donc ubuvedete bunyaruka nico rero gituma Kisangani ifashwe ubwoba muri Kinshasa buca bubashwara yego nayo M23 gufata Kisangani kuzoba ro kwikingira ngo hatagira indege hagurukirayo ngo ize kubarasa Walikale ariko ikintu nemera Rabi inyigarutseho nsubi inyuma gato hari ikintu navuze ngo muri Bukavu ngo ntibyari byoroshye ko bashobora kumva ino M23 aricyo kintu nemera nkurikije ngiye video iyo ya nyuma nabonye urabona ko aha ni muri Bukavu sibyo ariko urabona yuko abazarendo uko bari kuvuga abaturage ati tubari inyuma bigaragare yuko wa mugani wawe abazarendo n'abana ba Kongo bigaragare ko byoroshye cyane kuba konvenka abantu bo muri ako gace ukababwira uti abangaba ba mugani nagara bakongomani bene wacu iki byose kandi babizi neza ko gusa defo bafise nuko bariko babigira au milieu de l'ennemi mvuze enemy mbashatse kuvuga M23 urumva bari hagati Bukavu yafashwe kera ibindi bice bibaza warungu zahe zafashwe kera ukaca wadukana teni
dikwarikere manera wambaye iyo hasi tasa niyo hejuru ngo ndafashe Bukavu ngo ndisubije Bukavu wibuke ko hari igihe byigera kuba umugabo w'ubwanwa bumurenga yahamagaye abazarendo bihereza amabarabara ya Bukavu inyuma y'iminota 30 twamubonye aryamye hasi mu gitenga cy'amaraso ahejeje kuraswa abo biri kumwe mu nyuma twumva ama audio vuga ngo ha muyomba ngo ndanyegeye ngo naje ngo sinzi ko ngo ingene biza kugenda nivyo ngivyo bariko barashaka nico gituma nahereye nganda kubwira ngo ivyo bintu siko byakabwirijwe gukorwa ego n'abavuke ba Bukavu nsivyase ariko mu gihe babona yuko atabaza riyere bafise ataningene bashobora kwisubiza Bukavu baretse gushora ishato oya nge si uko mbyemera ahubwo icyo nemera ko muri Bukavu hakiri abazarendo benshi barahari no muri Goma nta bahari kangaha bari muri meeting no muri Goma barahari ahubwo icyo kuraba kuja muri meeting ntawe bibabujije mbega barahasohoka impore question mark niba hasohoka hoho kerere reprise strategique mbaye barahungirahe kore yumwe nakubwira ko yaduka mu rupangu akavuga ngo turisubije Bukavu agakubita filime video akarungikira Kisekedi kukubera aba yabemereye amadolari ni sabotage mu ijambo rimwe nta handabo abahavana n'imparugwa nico kibazo reka kandi urumva kare AFC bayabarenganye kuko ibona ko ari abanyagihugu mu bandi mugabo maze kwambara teni ugasubira kuvyura inkoho wari warayinyegeje ukavuga ngo ndisubije Uvira Prito Bukavu muri ico gihe ntibagufata nk'umunyagihugu uraswa batababariye abo bantu rero bariko bishira mu kaga nico nariko nakubwiye none se nkibaza ko nanabonye ni mu bivugwa ko ngo Joseph Kabila nabo bafatanyije ngo bashobora ko ari mu myiteguro yo kuzatangaza umutwe mushya Kabila urwanya Felix Tshisekedi yego ariko uyu mutwe ngo ukaba ntaho uhuriye na mama 23 cyane gose fit none nkibaza icyo najye kukikwazo ni kingiki niba bavuga ko Kabila uyu munsi kubwe nizasalambwe gute ko nibishobora kuzitirirwa bamuhaye indaro iwabo n'umunyakatanga kandi icyo bashaka sese ko na pere ro liberalisme federalisme naje kuribera katanga yiwabo M23 ikora imutiza umurindi kamutiza teri kamutiza vyose ko basangiye cette fois-ci politique du fédéralisme nta gitangaza kirimo oya ibyo niko kuri guhari ariko ntibishoboka yuko bishobora kuzajya ku mutwe uti uyu mutwe niba wararemwe na Joseph Kabila birashoboka yuko abangaba bashyigikira uruhande uko ubyumva musese bizohanwa n'amategeko yanditse mu gitabo gihe kuvuga ngo bishobora kuja ku gatwe ka M23 yego biri ku gatwe ka M23 bihanwa n'itegeko iriye guhindara umuntu muhanye province musangiye igihugu ubu ko ari igoma bihanwa n'amategeko yayo oya na amategeko abihana kuko no mu Kongomani ariko icyo nibaza cyo urabizi ko Tshisekedi we yabonye ikibaye cyose kumbure byogira impact mu gihe Tshisekedi yonesha M23 aho urazi la raison de préférer toujours la meilleure nta bindi mugabo M23 iri kiramunesha ukiri kiramunesha hakaja ko nundi muharuvuga uti tugiye muri Katanga mbona ko Tshisekedi ahubwo bimwe navuga nti tuzokwisanga 26 provinces zose zabaye federalize arivyo bigira bimubeko ko n'abamubondo muri Kinshasa baragwanye hirya yejo sinzi kubizi baragwanye nabo urumva bafise ivyo bashaka ejo uze wumva muri hotwere cyangwa muri baswere biradutse muri turi urazi ko bariyo bakayina nabantu uze na wa wundi yashinga umuhari witwa Zaire urumva rero birahaye birafata intara zose kuko barabona yuko Tshisekedi vyagira ibintu de nouveau de tout fondement nabo nyine bararusha nkuko abarundi barusha yego none ukabubona uyu mutwe se udashobora niba uyu munsi M23 itavuga rumwe na leta ya Kinshasa ukabona hashoboye kwaduka uyu mutwe nanatavuga rumwe n'ubu butegetsi bwa Kinshasa nibishobora kuba byaza nka bimwe mu navuga mu maturufu ashobora kuba yajegajeza uyu mugabo witwa Tshisekedi cyangwa se bikaba ega n'ubu amaherezo y'inzira ni mu nzu ko yanse ibiganiro n'umuharukira umwe ejo ashobora kuzoja kwemera ibiganiro ariko agwana n'imihari 26 igize ama province 26 burya wirindiriza urushatsi guhisha ukarumubwurira
Cisekedi yanze kumva ibiganira aganira n'umuharo umwe arindiye kuzoja kuganira n'imihari 20 yego kandi urabona biraca biraza ubu bibaye ingahe M23 twigwaneho muri turi habaye yibiri iyo ntibayine hinge Kabila nashireko ibaye 5 ntiwumva ko biriko biraza n'abamubondo muri Kinshasa bibaye 6 wumva bitariko biraza biriko biraza wanka bangwe ntiwankazana ndabi aho bamubwiriye kumva ibiganira kanka nico yararindiriye bishobora kuba byamubyarira navuga umunyarwanda niwe wavuze ngo akarambaraye ikibazo gusa je mvise ivyo byose ashobora kubigwanya na Cisekedi agashikana manda yiwe ku iherezo 2028 mugo umuntu azosubira Cisekedi orana wamugane bavuga ngo sa kwanka koraga ivyamunaniye kabisa umuntu azosubira ku butegetsi Cisekedi azobarazwa ibibazo bikomeye bimwe by'imena mutwe kandi bizoba ngombwa kwaza yicishije bugufi akazana mu mutwe ikintu citwa ibiganiro gusumba intambara naza ari intambara kuko azosanga naho yogwaniye henshi baramaze kuhafata bizomugora. izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo ku giciro gito bagufitiye imodoka nziza za Kia Sportage, Kia Niro, Kia Sorento, Kia K5, Kia K7, Toyota Prius, Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla Altis, Toyota Vios na Toyota Yaris. Aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780 50 79 30 cyangwa 0788 32 66 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream car.